Za slani kuglov nam je potrebno kilogram mlevenog mesa, 150 grama prezli, sitno iseckan crni luk, 1 do 2 glavice, kako volite, bijeli luk, so po želji, biber po želji, 1 kašika paradajz soka, 1 kašičica mlevene crvene paprike, 1 kašika senfa, 4 kuvana jajeta i peršun. Možete koristiti svež, sitno iseckan ili suvi. I 300 grama slanine ili pančete iseckane na šnite. Sad ćemo sve zamesiti sa mlevenim mesom, to jest ja ću početi, a moja svekrva će da završi. Sad kad smo meso lepo zamesili i sjedinili sve sastojke, kalup za kuglov ćemo obložiti slaninom, stavljamo meso i slažemo do kraja. Sad kad je kuglov složen, prekrićemo ga slaninom po vrhu, to jest odozdo. Kad smo složili kuglov, ide na pečenje. Prvo ćemo zagrejati rjernu na 250 i smanjiti na 220 i peći dok ne porumeni. Kad slanina porumeni, otprilike pola sata, kuglov treba prevrnuti na pleh i nastaviti sa pečenjem.